Yeah, chagwa. Ala roide ba me check. Ti de work an iten tala we trade nuare doi ko na. Doi ko na ka Ethiopia man sa Sudan ni jen chui kanado. Cha kon ti ko goro ba nyok ti nyok ko tera mi shim loj. Ala goro de yen me de lar en me cha duro. Nuare me ken ber duro. A ken jang dur. Ka ken jwar ko ken dur. Ngu ko jen goro be reason to be support ke evidence ne reason to be support ke evidence ne bina kula convince ko jin chirwa ni jin ko roji kana ko bo loy dien goro je bi yena lar goro de yena lar si yen ne right toni nuare doy ko de na pal mere je lar me sha duru nuare mo makan duru joron ko ken okay yene te yena ne ko doy na to ngukulari kwarate ne kono chikitama ngulari Salva Kiir ka ngulari galemitun shalo nang naga gambel mi ko ni choy dan na ka kon ne tele kon ruej sin kon dia roal chana displace changun lele e doy kot ko nyu yeno kono ne de to use kot nuke Salva Kiir teleriek alemitu teleriek ke kumi Ethiopia teleriek ko chirek dan nen yena lari doy kono na therefore ngukulari kwara no ko rawo to ni chikan wokel the core responsibility be yikan ko janang nado mu joje ko nang nado which mean that and core mo yos gni la tulo ko goro je bia make very clear kan wala deg dieno ko lar yenen eto nen micha we yen jogen na la pal cha dor bu tu ko lat bi yen ga ka che jen lat ke kana mi jogu ke menong yem nag yem ye divine power ke ko ci bi yir ga jana da jeno bi pal ga jede ka how is it make sense ngu goro bi nyen ga jamo yen ramme doy ko duga tede ci kan tamala nuore ja lar ke ja lar boko bible ko riw nuore roy dien ko influence bible ka bible wanen ko ro kwanye ko sentam how is it make sense ano ko ro kwanye ko bi yir ga je ko wa ko ro kwanye ko mi ja ko je kwanye o baye doy ke je mi ya ko go kwanye o ne baye bless ke je and my analysis o ko kwanye ran ke ka bom de ram mo do ba je ni kom ko ra jambo wi kom ko ra okay mi yeno kwanye ko ngule la goro bna yit gram kwanye ko ke bna nyin ke bna geu ke baram kwanye ko ba gak anyok how does it make sense baran ta makala na ne to ko gambel ko ngwar ber naka na ni chang naka na chin wer na naka je ngod yene meni kwari na bono ko kwanye ko do bi kana roi ka gambel ka bi kana nak what I know nen chi kwanye ko da ladien or they are very committed ngai kan melet kana ngai kan talambo ba ngai kan yinkin yal bi kana ladaken man da dien ti dem ro dien da wo kana den chala la kwar gan war nta ka gambel ala riudu nan ya nen ke yen kay la ka yene de ngat ko yena gor bible ka social media tinyu de no ku yena convince ke jawona ne ngat yen ko ke yene de lot ko ka chal ji kala ri jawona ne ngai ngwan ne lut ko okay e ko den dien ngai yena mo ko de ci yen men kana gad te chai ke tono ke transport yurgen yotu wan pin ka ci yen nen ki nen yene ci yen lar no mo jeg ngai ko den dien te ka gad liu ka raw jere aka gambel te ka gad te ja pikien ga ka kam ni ci ga jawi ku kala ring yer ka lat ke ka mandara yure yer ba kairar ko dwal ko kana ba ka dwan ma yer ka ci aka nen to a humanity ma ngada ko den dien ko del humanity mo kana ko ke ko dwal ko ne ba toglado baram le rek be jogu mele de mo chagwa ko den dien goro bi allo ina o kon chano robot bang ka michi jen tok balat goro ne bala na anyog yen jilwa ko tela pastor tela diene la dine o bi alare i chong na kel ko kwar kon ni chang jela roy duno
e chongo kel ko kwar kon ken yen kwar mi jogo gweje society dan gweje gad kon kana men kon liuga garaw naga kada dob kod ga yotu ngwan pene ga piu cha piken ngoko kam no godre gan tara mi chi malar ga ye la dino chong no kele ko kwar jala yena lado yo mi cha wala yena politician bi allo ko den dien malano wona ne chong kele kwar go mo ka che lar ne kwar chong kel ke yen chi yen balar na wona ne chi yen kwar bi jogo ne me chu we jo yer dun elo den dien ko yen chi yen politician ni to chi yen involved. How is it make sense to you that you are not the politician if you are telling people to stand together with the leader? Ngade mendien. Ngubi nyo the politician we now jogo chong kel go kwar. Ya de take no go rede laria. Kon right now social media wo take ne de link guard ke. Link waneke. To wo gre ngini ken. Share right na ran ko ade shi malare video mene shi bu lingan ko ba ling ne ko ken. Goro jeme la de birize nuku kwen pinyo ga bana convince. Chana rodan bab ka ngade misi jen ko jin mi jin laari jene ne ko mo kwanye kut, which mean that tele mu goro di nyingeje jen on bu pala kut. Kam laari je choy dun ne to ngun to ne ye kut la de mone. Therefore am negi mo tele problem. Chana ngwa contradict. Kan doctrine lo ko di sig na mislead ci ko la je ba we Jesus nguno ko nguno gwan jijo naka gwan ko bu gwan ci gwan na no gwan la ron ne bana ba kan duere kariyam de ko benek ka belga ne ko jele nak ni du ko execute let gwan rewo to ku lo wodi ngade religion je kon jag irrational ci kon ngak charo go agwir kon a pek de mishalar cha nge yo ci gwaj ke ne riede nyam inshallah ke ba gwaj ke ne riede abu ben jong biate mal. Thank you.